Yeah, salibonani guys. Ivideo le kahle ngiyama South Africans. Bomkhaya seningakhomenta lana imali ifuna. Kodwa kahle yona ithe ngqo. Qonde ngqo. Kubantu bangaphakathi, thina bangaphandle asithuleni thina singabangaphandle. Ufuna uphendula bangaphakathi. Now kanti kahle nama South Africans alike lingichasisele ukuthi lisho ukuthi lina eSouth Africa vele lina kalilaye umuntu ophambanisayo, into yenu yonke iperfect. Alenzi mistake, aliphambanisi, alilamaphutha lina. Yonke into eyenzakala eSouth Africa wrong yenziwa ngabantu bangaphandle. Hayi ngumuntu wase South Africa. That's what you're trying to tell us, because there is a video that is trending. Ekasisi lo ose walala lo muntu, and then blah blah sengathi umuntu le 96 years kwathi kwacima kwavela. So usisi lo lina lithu walala umuntu wangaphandle. Umuntu lo wangaphandle wathwala ngaye, ngitsho lina litsho njalo. But usisi uyazikhulumela yena ukuthi no, kalalanga lo muntu wangaphandle. Walala lo muntu wamzansi. Umuntu wemzansi wamenza njalo. So lina njengoba selizwile umnikazi wendaba ekhuluma, yini enzima ukuthi libuye lizozehlisa njengabantu lithi hayi siyaxosa abantu bangaphandle noma singalifunela izweni lethu, kodwa lapha siliqambela amanga kumbe lapha kube lephutha elenzakeleyo. Hayi sekuzwakela ukuthi umuntu lele lo muntu wangaphi. Yini enzima khona lapha kulike lingicasisele? Kungoba nina lingongcwele.